Mirini wodine mwimbine kujirite karikare akumakani ara muthaka kwirikana gukia mateta no joe ari kumwikira irio mutano jo akiro joe kagita konthe are irio biawe nikethagirwo akirumwane kiu nyuma ya bobo muthako jo aririkana kwambiriria kura ujoe na kinya kumutemanga indi mwekuru ono kwani mwene na nyumene atori bomba kwethirwa bagitonyera untu bobo nange na kugwa na kimako ni biojuri torene ya mugani chogoria nyuma ya ntomurume gutrimwari kithunu ndene ya kanisa ya PCA mugani Martin Mugambi na ripoti je Torane ya Mirini wandia mwembe gicigo mbunge kia maratori banture no bacubiritie muci kwambihiye na kioye bakiaragia gapora batikegwigwe muciuywe goro utinditie manto manene manto njogu aja kundu saya adi anyu saya ya agekombendi ya akula ngalo ilio ntateje kulecho au wate kuleyo muthako mwega chuchu ka mukuru yumbi gakirikanaga igutemanga mwekuru mwe fithi mwiti ujuwe wake wa miaka 70 kumurumia irio muthenya wegoro matha marukiri ali wanda kinga juga dio juale ni banga kunkuna ningukagera na mula ngikuya mwekuru mbate ukera nane bakuringa ta bana ndamu ati ritwiki ka muthako yukigumba wa njumbe aranenkerwe irio nuju wende ararega na nyuma ni kumuchokera na ibanga na kumwamba kumutemanga kira bantu ageta mwanjala ageta mwagutu ageta mwanjala kairi guti bantu ate mwanange bantu amwili nyuma ya chocho yo akuga mbwara tunyukwa na torie na kumugithia chibitari ya magutuni na bwatori baratiwa bagichwanaga na muthako yukenda kumunenkera nthinje niri na naswite kiri antu nakiaga antu bakumugota bakimuragira nau ino polisi retirwe muntu wao bakinagira na raulagirwo okwegwa ende maminda ino na mami sibitari kagita muthako yukigumba gwa gichwagwa na tori barabarari na muthuro munene bara mugwatithania akubi na mundu ampempe kumwambiria na mpure akathetina nyenje kumwarukira na maiga mwanka gutoturo nthe tori kujiritwe no spindi wa gichigo mbunge kia Maraga Stars Nzunguli. The victim was rushed to Magutu Level Hospital. Yes. Where she was admitted, whereby he was cornered by the members of the public who subjected him to mob justice using stones. Stones? Yes, using stones. Marenwe mundi yugite itimaraniria manto mama muthenya wegoro muthako mwarethirwa kanichani ya PCA mbari cia mugani ari utheri gwa burachi arirwe igina kulingana na ripoti yao ayethirwe rukiri kanisani atonyerete ndirisani atina nguo atari na nguo no imwe riu residents baliuga guti mtungi bethire niwe wenka ni kijana around miaka 25 to 30 ritwigi ka muthaka mutembeu wa marango ethirwe kanichani no ya PCA rukiri gacha itiri atari na nguo no imwe na kurua imbio agochwaga kiram lakini aliuga ka force dilwe ni antu atukumenya kutonyera ndirisani akina tonya ku kanisani lakini ishi ya kwithwa atina nguo atikumba kuga ni mbiongwa itumire aruta nguo nyuma ni atori baba baramwitanira kiborichi bakiugaga kuri na makarika mawamba kanichani eno so omde kintu kira kwithiro ni obule aratemtite kwambiria kurugura kibosi ja screen na athanga agent ja kanisa kogute kintu kira kijukie no lakini into imwe irari nduguranie keri potrandeto chaweru kuma gichigo mbunge kia Maraga mbitagwa Martin Mugambi.